Sveti Ava i Justin Ćelijski. Bunt, neprimanje sveta. Čoveko miš je proanalizirao čoveka i mnogostrano pokazao da je problem čoveka proklet problem. Proklet je jer je suština čovečijeg bića obzdana čudovišnim tajnama koje kao plameni kažiprsti neprestano ukazuju na neku beskonačnost. Na beskonačnost u čoveku i na beskonačnost oko čoveka. Da bi prokleta ironija bila neizdržljiva, u čoveku se susreću te dve beskonačnosti. On je beskonačan suštinom svojom, to jest beskonačnost je imanentna njegovoj suštini i beskonačan je spoljnom, transsubjektivnom beskonačnošću, čija je realnost on neminovno svestan. Te dve beskonačnosti su neprimarne. Iz podzemnog filozofa on je odlučio protiv spoljne beskonačnosti koja se tako osiono projavljuje kroz prirodu i njene zakone. Neumorni borac za čovečiju ličnost je sav za beskonačnost čovečije suštine. On joj pridaje svu vrednost, uzvodi je do apsoluta, idolatrizira je. Ličnost treba da raste, a sve bezlično da se smanjuje. Priroda ne zna za ličnost, ni za njene težnje. Ergo, priroda je nešto što treba savladati. Je li to moguće, onda priroda je nešto što ne treba primiti, nešto sa čim se ne treba primiriti. Problem ličnosti uključuje u sebi sve večne probleme. U samoj stvari problem ličnosti, egzistencije Boga i sveta, tri su aspekta jednog istog problema. U problem ličnosti se kao u žižu stiču svi ostali problemi. Ličnost je popirište svih večnih i vremenih problema i kontradikcija. Često puta, zbog zagonetne komplikovanosti svoje, ličnost izgleda da je neka vrsta smešnog pokušaja u kome neko nepoznato biće pokušava da primiri i neprimirene kontradikcije. Problem ličnosti duboko zaseca u problem sveta, jer je ličnost čovečija plasirana u svetu. Otuda rešenje prvog postulira rešenja drugog problema. Rešenjem jednog rešava se drugi. Organsku zavisnost i vezu ovih problema Dostojevski umetnički pokazuje u svima svojim herojima, a naročito u Ivanu Karamazovu, koji se javlja u nekom smislu kao najpunije ovoploćenje Dostojevskih mučenja oko rešenja večnih, prokletih problema. Da bi i jasnije i vernije izrazio suštinu svoje ličnosti, Ivan izlaže svome bratu Aljoši svoj odnos prema Bogu i svetu. Treba nam pre svega rešiti večne probleme. U tome i jeste naša briga, veli Ivan Aljoši. Rešiti probleme, ima li Boga, ima li besmrtnosti. No, nastaje pitanje da li čovek ima takvo oruđe poznanja koje može rešiti večite probleme. Da li ima psihičkih sposobnosti koje mogu pretendovati na rešenje tih problema. Ivan ispituje prirodu ljudskog uma kao centralnog oruđa poznanja i nailazi da je um ljudski sazdan samo sa pojmom od 3 dimenzije prostranstva. On je ekvilidovski, nemoćan i malen kao atom. Ako Boga ima i ako je zaista stvorio zemlju, onda ju je, kao što nam je potpuno poznato, stvorio po ekvilidovoj geometriji. No ima i geometričara i filozofa koji sumnjaju da je sav svet stvoren po ekvilidovoj geometriji. Oni se čak usuđuju da maštaju da su dve paralelne linije koje se po ekviludu nipošto ne mogu sastati na zemlji, mogu sastati negde u beskonačnosti. Ja sam, golube moj, produžava Ivan, došao do zaključka da, kada čak ni to ne mogu da znam, kako mogu znati o Bogu? Ja smireno priznajem da ja nemam nikakve sposobnosti za rešavanje takvih pitanja. Ja imam um, ekvilidovski, zemaljski. I kako onda mogu rešavati o tome što nije od ovog sveta? Sve su to pitanja apsolutno nesvojstvena njemu, sazdanom samo sa pojmom od 3 dimenzije. Znači, čovek je psihološki nesposoban za poznanje Boga. Ekvilodovski um njegov je hermetički zatvorena monada, ni malo otvorena ka Bogu.
No i pored svega toga Ivan ne može da ne rešava večna pitanja i Ivan govori Aljoši. Dakle, primam Boga, primam i premudrost njegovu i cilj njegov koji su nam potpuno nepoznati. Verujem u poredak, u smisao života, verujem u večnu harmoniju u kojoj ćemo se vele svi sliti. Verujem u reč kojoj teži i Vasiljena i koja sama ide ka Bogu i koja je sama Bog. No zamisli, u krajnjem rezultatu ja svet Božji ne primam. Ima da znam da on postoji, pa ipak ga ne dopuštam. Nije da Boga ne primam, pojmi ti to. Ja svijet njime stvoreni, svijet Božji ne primam i ne mogu se saglasiti da primim. Da objasnim, ja sam kao dete ubeđen da će se sa stradanja zalečiti i zagladiti i da će sav uvredljivi komizam ljudskih protivrečnosti iščeznuti kao žalostan miraž, kao gnusna izmišljotina nemoćnog i malog, kao atom ljudskog ekvalidovskog uma i da će se najzad pri svršetku svijeta u momentu večne harmonije desiti i javiti nešto toliko dragoceno da će biti dosta za sva srca. Za utolenje svih negodovanja, za iskupljenje svih zločina ljudskih, sve od njih prolivene krvi. Da će učiniti mogućim ne samo oprostiti, no i opravdati sve što se desilo sa ljudima. Neka sve to bude i javi se, no ja to ne primam i neću da primim. Neću čak i paralelne linije da se sastanu. Ja sam to ugledam. Ugledaću i reći ću da su se sastale, no ipak neću primiti. To je moja suština, Aljoša. To je moj tezis. Ivanovo neprimanje svijeta ima za svoj glavni razlog stradanje čovečanstva uopšte i stradanje dece posebice. Da bi svom bratu Aljoši objasnio zašto ne prima svijet ovakav kakav je, Ivan želi da ga postavi na svoje gledište, da sa gledišta stradanja posmatra njegovo neprimanje svijeta. On se zadržava samo na stradanjima dece da bi smanjio razmjere svoje argumentacije. U sužavanju svoje teme on ide dotle da čak i dečacima ne želi da govori, jer su oni pojeli jabuku i poznali dobro i zlo i postali kao bogovi. Oni stradaju možda sa pravom, no dečica nisu ništa pojela i još ni u čemu nisu kriva. Ako i ona užasno stradaju na zemlji, znači stradaju zbog svojih roditelja. Kažnjena su zbog svojih roditelja koji su jabuku pojeli. No to rasuđivanje je iz drugoga svijeta i nepojmno je duhu ljudskom ovdje na zemlji. Nemoguće je da nevin strada za drugoga i to kakav nevin. Naprežući očajno svoj jadni ekvalidovski da reši strašni problem stradanja, Ivan se bezumno muči mučenjem mučene dece. Jeziva fakta stradanja razrastraju se u košmar. I on kao u bezumlju zbori Aljoši. Pa od kad ljudi govore o zverskoj surovosti čoveka? No to je strašno, nepravično i uvredljivo za zverove. Zver nikada ne može biti tako surov kao čovek, tako veštački, tako umetnički surov. Nema sumnje. Ivan je u pravu. Neizdrživa užasna istorija čovečanstva svedoči o tome. Čovek je svesno, racionalno, surovo i voljno surov i zao. U tome je njegovo žalosno preimućstvo nad zverovima. On je uspeo da do sladostrašća uzvede mučenje dečice. Nijedan zver ne može sladostrasno uživati u takvim gadostima i umetničkim zločinima u kakvima uživa čovek. Ljubav prema zlu, to je čista ljudska specijalnost. Zverovi su fizički nesposobni za takvu ljubav. Evo primjera. Izbezumljena strahom, majka drži svoje nevino odojče na rukama. Oko nje halaču Turci, prohtelo im da se šale. Oni miluju detence, smeju se da bi ga nasmejali i uspevaju, detence se osmehuje. U tom momentu Turčin podnosi revolver na šaku rastojanja od njegovog lišca. Detence radosno guče, pruža rukice ka revolveru i umetnik povlači oroz. Pucanj se razleže, tane se, zariva u nasmejano mališanovo lišce i razmrskava mu glavicu. I umetnik uživa sladostrasno u svom delu, a Ivan u delirijumu od bola govori: ja mislim da ako đavo ne postoji,
I dakle stvorio ga je čovek, onda ga je stvorio po obrazcu svome i podobiju. Čoveče, ti si car zverova, jer u istini zverstvo tvoje najveće. Čovek je od prirode despot i voli da bude mučitelj. Ljubav prema zlu čovek svjesno i voljno razvija, usavršava, daje joj završnu, zaprepašćujuću formu u ljubavi za mučenje dece. Naročito dece. Nikada ljudi ne čine zla tako mnogo i tako rado kao kad čine svesno. Uživati u mučenju dečice, to je sposobnost koju je čovek uspeo da izradi u sebi. U svakom se čoveku skriva zver, tvrdi Ivan. Zver gneva, zver sladostrasne raspaljivosti od krikova mučene žrtve, zver neuzdržljivosti pušten sa lanca. Ivan ima uzasa fakta, statističke podatke, dokaze. Evo jednog od mnogih. Malenu 5-godišnju devojčicu omrznuli su otac i majka, ljudi, činovnici, obrazovani i vaspitani. I ti obrazovani roditelji podvrgavali su jadnu devojčicu svemogućim mučenjima. Tukli su je, šibali, gazili nogama, ne znajući ni sami zašto. Sve su joj telo pretvorili u modrice. Najzad su došli do visoke prefinjenosti. Za vreme ciče zatvarali su je na svu noć u nužniku, premazivali joj poganom sve lice i primoravali je da pogan pojede. I to majka. I ta je majka mogla da spava kada su noću do nje dopirali plač i jecanje jadne devojčice zatvorene u gadnom mestu. Poimaš li ti to? Pita izmučeni Ivan, kada u mraku ciči i maleno stvorenjce koje još ne ume da shvati šta sa njim rade. Bije sebe svojom majušnom pesničicom u izmučena grudašca i plače svojim bezazlenim krotkim suzicama Bogu. Ka Bogu da bi je zaštitio. Poimaš li ti taj besmisleni užas, prijatelju moj i brate, poslušniče, moj Bože i smireni? Poimaš li zbog čega je sve to nužno, zbog čega sazdano? Vele, čovjek bez toga ne bi mogao ni živjeti na zemlji, jer ne bi poznao dobro i zlo. No zbog čega i poznavati to đavolsko dobro i zlo kada ono ne vredi toliko? Sav svijet poznanja ne vredi koliko suze devojčice njenom Bogu. Ne mučim ja tebe, Aljoša, doda Ivan sa bolom. Ti kao da nisi pri sebi. Ja ću prestati ako hoćeš. Ništa ne mari. Ja tako isto hoću da se mučim, odgovara Aljoša. I sa njim odgovaraju svi iskreni, mučeni problemom stradanja, mučeni tom višom mukom, sposobni gornjom mudrosti i gornjog iskati. Strašno je biti čovek, biti zaključan u 5 čula i projavljivati svoju čovečnost kroz mučenje drugih i pričinjavanje stradanja drugima. No to postaje neizdrživo pri očiglednosti fakta. Stradanje je svuda prisutno. Sve što postoji strada, sva je vaseljena potopljena u stradanje. Ono je neka kobna neophodnost ovog trodimenzionalnog svijeta. Od kore centra okvašena je suzama ljudskim, naša nesrećna planeta. Njeno ustrojstvo je nepojomno. Merena merilom čovečijim ona se ne može izmeriti. Iole iskren, misaoni čovek mora se pridružiti Ivanovom priznanju. Ja priznajem, ja ne mogu da shvatim zašto je sve tako ustrojeno. Prema jadnome zemaljskome, ekvalidovskom umu mome, ja znam samo to da stradanja ima, da krivaca nema, da sve jedno iz drugog ističe pravo i prosto, da sve teče i uravnotežava se. No to je samo ekvalidovska besmislica. I ja znam to. I ne mogu se složiti da po njoj živim. Kakva je meni uteha u tome što krivaca nema i što je sve pravo i prosto ističe jedno iz drugog i što ja to znam. Meni treba odmazda, inače ću uništiti sebe. I ne odmazda negde i nekada u beskonačnosti, već ovde na zemlji, da bih i ja sam video, ja sam verovao, ja hoću sam i da vidim. Ako u tom času budem bio mrtav, onda neka me vaskrsnu.
Jer ako se sve to dogodi bez mene, bit će suviše uvredljivo. Nisam ja stradao za to da bi sobom, zločinima i stradanjima svojim nagnojio nekome zemljište za buduću harmoniju. Ja hoću svojim očima da vidim kako se šuta leži pored lava i kako ubijeni ustaje i zagrljuje svoga ubicu. Ja hoću da budem tu kada svi na mah budu saznali zašto je sve to tako bilo. No ipak to su deca. I šta ću tada sa njima da činim? To je pitanje koje ja ne mogu da rešim. Slušaj, ako svi moraju stradati da bi stradanjem kupili večnu harmoniju, onda na šta će tu deca? Reci mi, molim te, sasvim je nepojamno. Radi čega su morala stradati i zašto da stradanjem kupuju harmoniju? Zbog čega su i ona zapala u materijal i nagnojila zemljište za nečiju buduću harmoniju? Ja razumem solidarnost u grehu među ljudima, razumem solidarnost i u odmazdi, no ne razumem solidarnost u grehu sa dečicom. Iako je u samoj stvari istina i tome da su i ona solidarna sa roditeljima u svim zločinima roditeljskim, onda razume se, ta istina nije od ovoga sveta i meni je nepojamna. Stradanje je toliko realno i strašno svojom svirepom realnošću, toliko beskonačno, neizmerno i nepojamno da se mizerni ljudski mora pitati sa bolom. Da nije stradanje neophodnost ne samo vremena i prostora, već i beskonačnosti i večnosti. Svet projavljuje svoju strašnu realnost kroz kategoriju stradanja, ali zar je moguće da se i sam Bog projavi mimo te kategorije? Stradanje onemogućava ako se ne isključuje svaku moguću sadašnjost ili buduću harmoniju, jer je ona realnost koju je gotovo nemoguće učiniti nerealnom. Ograničeni ljudski sa očajanjem mora priznati da je za njega nemoguće opravdati stradanje i zbog toga nemoguće priznati i mogućnost ma kakve više harmonije u životu. No, ako je takva harmonija i moguća u nekoj dalekoj budućnosti, poniženi i uvređeni do komizma ljudski neće moći oprostiti nanesene mu uvrede, neće moći zaboraviti stradanje koje se zaleglo u same praosnove života i daje pravo čoveku da protestuje protiv tako tragične harmonije. Ivan drži da je takva harmonija moguća, no nepotpuna i neusvojiva za ljudski koji ostaje pri faktu neiskupljenog i neopravdanog stradanja. On poima kako će se uskolebati vaseljena kada se sve što je na nebu i zemlji slije u jedno slavoslovlje i sve što živi i što je živelo usklikne: pravedan si, Gospode, jer su se otkrili putevi tvoji. Tada će nastati venac poznanja i sve će se objasniti. To baš i ne mogu da primim, vapi Ivan. Dok još imam vremena, ja žurim da se ogradim i zato se apsolutno otkazujem od više harmonije. Ne vredi. Ne vredi ona ni jedne suzice, makar samo tog jednog izmučenog detenceta koje je pesničicom sebe udaralo u grudi i svojim neiskupljivim suzama molilo se Bogu u svome smrdljivom zatvoru. Ne vredi, jer su suzice njegove ostale neiskupljene. One moraju biti iskupljene, inače ne može biti harmonije. No čime ćeš ih iskupiti, zar je to moguće? Zar time što će biti osvećene? No zašto će meni njihovo osvećivanje? Zašto će meni pakao za mučitelja? Šta tu pakao može da popravi kad su već izmučene? I kakva mi je to harmonija ako postoji pakao? Ja hoću da oprostim i hoću da zagrlim. Ja neću da više stradaju. A ako su stradanja dece imala da dopune tu sumu stradanja, koja je bila neophodna za kupovanje istine? To ja unapred tvrdim za sve istine koliko ne vredi. Jer najzad neću da se majka zagrli sa mučiteljem koji je natukao pse da rastrgnu sina njenog. Ne sme ona da mu oprosti. Ako hoće, neka oprosti za sebe, neka mučitelju oprosti svoje neizmjerno materinsko stradanje. Ona nema prava da oprašta stradanja svoga rastrgnutog detenceta. Ne sme da oprosti mučitelju, makar mu i samo detence oprostilo. A ako je tako, ako oni ne smeju da oproste, gdje je harmonija?
Postoji li u cijelom svijetu biće koje bi moglo i imalo pravo oprostiti? Ja neću harmoniju. Iz ljubavi prema čovečanstvu neću. Ja ću radije ostati sa stradanjima neosvećenim. Ja ću radije ostati pri neosvećenom stradanju svom i neutoljenom gnjevu, makar bio i naprav. Taj suviše su skupo ocijenili harmoniju. Ne može naš džep da plati toliko za ulaz. I zato žurim da svoju ulaznicu vratim. A ako sam ja častan čovek, onda sam obavezan da je vratim što je moguće pre. Ja to i činim. Nije da Boga ne prima Maljoša. Ja mu samo najučtiviju ulaznicu vraćam. Mereći svet merilom ekvilidovskog uma svog, Ivan je izgubio veru u poredak i harmoniju stvari. Za njega je svet proklet, đavolski haos, nad kojim se nikakav duh ne nosi. Na apsurdima svijet počiva, vapije kao u bunilu Ivan. Ja ništa ne razumem. Ja i neću sada da išta razumem. Ja hoću da ostanem pri faktu. Ja sam davno odlučio da ništa ne razumem. Ja ne mogu da razumem zašto je svet tako ustrojen. Svet je nepojamna tajna, beskonačna svojim tragizmom i čovjek nema takve sposobnosti poznanja koje bi mogle pronaći smisao te tajne. Voljno i nevoljno, svi buntovi niču iz toga. I Ivanov je nikao, jer su svi mučenički napori ljudski za tragičnu tajnu svijeta utisnutu u kategorije ekvilidovskog uma ljudskog završavaju se buntom. Bunt je psihološki neminovna posljedica vere u razum koji može primiti i smestiti u sebe samo najneznatniji isečak života. No verovati da on može smestiti u sebe svu tajnu svijeta i rešiti je, isto je što i verovati da komarac može smestiti u utrobu svoju mlečni put. Ivan je oličeni dokaz za to. On je nemilosrdno naprezao svoj da njima reši strašni problem svijeta. I putem eksperimentalnim i ličnim došao je do grozničavog saznanja i priznanja da je atomski, zemaljski, ekvalidovski ljudski apsolutno nesposoban da reši taj problem. Problem koji se najzagonetnije projavljuje u stradanju dece. Svaki racionalizam kada se razvije do svog završnog stadijuma mora se po zakonu psihološke i logičke neophodnosti završiti nihilističkim buntom, anarhističkim neprimanjem svijeta. Vera u kategorije razuma je uzrok nihilizma, iskreno ispoveda Niče. A kada bi racionalisti ma koje boje imali toliko odvažne smirenosti da od Ivana i Ničea pozajme iskrenost, počeli bi javno ispovedati da je vera u razum ljudski najsigurniji put koji kroz očajanje vodi u razočarenje i očajanje i iz očajanja u bunt, u neprimanje svijeta, u nihilizam i anarhizam. Ivanovo neprimanje sveta je završna forma dugo pripremanog bunta. Što je podzemni antiheroj u minijaturi filozofirao, Ivan je proširio do neslućenih razmera. Ideja neprimanja sveta začinje se u čovekomišu uzrasta kroz Raskoljnika, Svidrigajlova, Ipolita, Stavrogina, Kirilova, Verveheskog i sazreva u Ivanu. Sve njih poražava očigledan fakt da je ovaj svijet beskonačan užasom. No što je još gore, ukoliko oni strasnije i očajnije poniru u čudovišni tragizam ovoga svijeta, utoliko dublje i neodoljivije osjećaju i saznaju da je gornji svijet samo nastavak ovoga svijeta sa svima njegovim užasima i apsurdima i da je sama večnost ništa drugo do tragični komizam vremena i prostora uzveden do apsoluta, do večnog trajanja. Kada Svidrigajlov svoj gneseološki aparat okreće ka budućem životu i večnosti, oni mu se javljaju u najužasnijem obliku. Nama se sve predstavlja večnost kao ideja, veli on Raskoljnikovu, koju je nemoguće shvatiti, kao nešto ogromno, ogromno. A zašto je baš neminovno ogromno? I na jedan put predstavte sebi, umjesto svega toga, a tamo jedna sobica. Nalik na seosko kupatilo, čađava, a po svim uglovima pauci. Eto, to vam je i sva večnost. Neprimanje svijeta neminovno uzrasta u neprimanje večnosti. Jezovit užas prohodi vrijeme i večnost.
Dostojevski antiheroji imaju u sebi neku nesrećnu magnetsku silu kojom privlače ka sebi sve što je užasno i tragično i u svetu i u večnosti. Neuklonjiv užas bije iz cijele prirode i večnosti i iz svih zakona njihovih i do ubistvenog očajanja dovodi Dostojevskove antiheroje. Nemilosrdno izubijan nepobednim užasom prirode i njenih zakona, Ipolit se povlači u samoubistveno raspoloženje. On to ispoveda. Njemu priroda liči na nekog ogromnog, neumoljivog i nemog zvera. Ili bolje na neku gromadnu mašinu najmodernije konstrukcije koja besmisleno zahvata sve i guta. Mada je priroda nekako bezlično čudovište, ipak se Ipolitu javlja u nekim oblicima. Ponekad mi je izgledalo priča, onda vidim u nekom čudnom i nemogućem obliku tu beskonačnu silu, to gluvo, mračno i nemo biće. Sjećam se kao da me je neko vodio za ruku držeći svijeću u rukama. Pokazivao mi nekakvog ogromnog i odvratnog pauka i stao me uveravati, smejući se mom negodovanju da to jeste ono isto mračno, gluvo i svemoćno biće. Tu se od užasa smrzava svaka mislena sposobnost, se sleđuje. Tu čovjek gubi svoje ime i zove se Ipolit. To priviđenje me unizilo. Ja nisam u stanju da se potčinim mračnoj sili koja uzima na sebe na izgled pauka. Čovjeku je izgleda dato saznanje da bi mogao saznati očajnu nemoć svoju i užas života. Saznanje je najpodrogljivija privilegija koju čovjek ima. Obamirući od užasa, Ipolit pribegava pretpostavci da se njegov ništavni život atoma trebuje za popunjenje nekakve sveopšte harmonije, za nekakav plus i minus, za nekakav kontrast, kao što se svakodnevno trebuje na žrtvu život miliona bića bez čije smrti ostali svet ne može opstati. No neka je i tako, produžava Ipolit. Ja se slažem. Ne drugačije, to jest bez neprekidnog međusobnog proždiranja nije nikako bilo moguće ustrojiti svet. Ja šta više priznajem da ništa ne razumem u tom ustrojstvu. Ja nikada i pored sve želje svoje nisam mogao da zamislim budućeg života i proviđenja nema. Najverovatnije da sve to postoji, ali da mi ništa ne razumemo od budućeg života i njegovih zakona. No ako je to tako mučno i čak potpuno nemoguće razumeti, zar ću onda ja odgovarati za to što nisam bio u stanju da osmislim nepostižno? Ja neću ovaj život. Da sam imao vlasti ne roditi se, onda sigurno ne bi primio život pod tako podrugljivim uslovima. Ali ja imam vlast umreti. Nije velika vlast, nije veliki ni bunt. Buntovničko raspoloženje duha u Dostojevskovim antiheroja penje se do takve visine na kojoj se duh ljudski rasipa u užasu i nemom mučenju. Kao posljednju suštinu svega, oni objavljuju metafizički užas. On ih je zahvatio svojom maticom, baca ih u neispitane dubine svoje i oni nam u delirijumu pričaju o užasu svoga života kao što nam niko nikada nije pričao. U delima Dostojevskog, piše jedan engleski kritičar, ima više užasa i svireposti nego u svima literaturama svih doba koja su prethodila. Nije to što je on surov talenat, kao što su neki govorili, već što je u njemu ljudsko saznanje radilo življe nego u ostalim ljudima njegovoga doba, što je bio mnogo užasnija žrtva poslednje svireposti stvari. Ni sam mnogooki Šekspir sa svojim kralj Lirom i Magbetom nije tako mnogostrano i vidovito mogao sagledati i poznati poslednji užas ovoga života, mada ga je i on nekad osjećao i govorio da je život priča koju idiot priča. Život je bol, život je strah i čovek je nesrećan. Kao probijajući neki unutrašnji duhovni led, govori Kirilov, sad je sve bol i strah. Sad čovek voli život jer voli bol i strah. Tako su i uradili. Život se sada daje za bol i strah i u tome je sva obmana. Za njega je drugi gornji svet ogromni kamen koji visi nad čovekom i svakog momenta može pasti na njega.
Stvaroginu je život beskrajna serija obmana. Sve se svodi na to da je sav život, sav svet haotična ekvalidovska besmislica. Sve je na svetu zagonetka. Dostojevski to osjeća svakim nervom svog izmučenog bića. On je sav otvoren za apokaliptičke užase i oni padaju na njega, oni teški kao vodenički kamenovi. Strašno ima mnogo tajni, suviše mnogo zagonetke pridavljaju na čoveka. Širok je čovek suviše širok, trebali bi ga suziti, jer strašno mnogo tajni može da smesti u sebe. Užom čoveku i užas života bi bio užiji, snošljiviji, prostiji. No u beskrajno širokom haosu života, širok duhom čovek se neizmerno muči i ne može ni da pronađe smisao. Opravdanje ovog čudovišnog sazdanja što se svet zove. Sveg zagonetka svemu, a najpre sebi samom. Zašto sam stvorena, zašto sazdana, pita svaka stvar. Ta malena reč, zašto? Razvijena je po svoj vaseljeni od samoga prvoga dana stvaranja sveta. I sva priroda svakominutno dovikuje svome tvorcu. Zašto? Evo, već 7000 godina ne dobija odgovor. Ograničena, ekvalidovska, raslabljena stradanjima ljudska priroda nema u sebi sposobnosti da odgovori na strašna večna pitanja. Neka misteriozna svijest nalazi se u njoj. Izgleda samo za to da bi čovek mogao biti svestan užasne disharmonije sveta. Moja svijest, moje saznanje nije harmonija, piše Dostojevski u svom dnevniku, prepisujući to rezonovanje materijalistu, samoubici, već naprotiv, disharmonija, jer sam ja s njime nesrećen. Svemoćni, večni zakoni prirode izgleda imaju kao jedini smisao i cilj svoje egzistencije da što unemilosrdnije i uvredljivije vređaju nesrećnog čoveka. U samoj stvari, kakvo je pravo imala ta priroda da me proizvede na svet zbog nekakvih svojih večnih zakona. Ja sam sazdan sa svešću i tu sam prirodu saznao. Kako je pravo imala ona da me stvori svesnim bez moje volje za to? Ona me je stvorila svesnim, to jest stradajućim, no ja neću stradanje, jer čega radi bih pristao na stradanje? Neobjašnjivi tragični komizam egzistencije uopšte stvara čovek u očajno neizdržljive misli. A što je čovek bio spušten na zemlju u vidu nekakve bestidne probe, da bi se samo videlo da li će takvo podobno biće saživeti sa zemljom ili ne? Šta je najglavnije? Seta te misli je u tome što ipak nema krivca, što niko nije vršio probu, što nema nikoga koga bi prokleli i što se sve desilo prosto po mrtvim zakonima prirode, meni sasvim nepojamnim, sa kojima se moja svest, moje saznanje nikako ne može složiti. Ergo, pošto na svoja pitanja o sreći ja kroz svoje saznanje dobijam od prirode samo odgovor da mogu biti srećan ne drugče nego u harmoniji celine koju ja ne poimam i očigledno je za mene. Nikada neću biti u stanju da je pojmim, pošto mi priroda ne samo ne priznaje pravo da tražim račun od nje, već mi nikako i ne odgovara. I to ne stoga što ne želi, već zato što ne može da odgovori. Pošto sam se ubedio da je priroda da bi mi odgovorila na moja pitanja predodredila meni, nesvesno mene samog, i meni odgovara mojim saznanjem, zato što je sve to što ja govorim sebi, pošto najzad pri takvom poretku ja uzimam na sebe ujedno isto vrijeme ulogu islednika i branioca, optuženika i sudije i nalazim da je ta komedija od strane prirode savršeno glupa. A sa svoje strane držim da je čak i ponižavajuće podnositi tu komediju. To ja u svome nesumnjivom svojstvu islednika i branioca, sudije i optuženika osuđujem zajedno sa sobom na uništavanje tu prirodu koja me tako besprizorno i bestidno sazdala za stradanje. No, pošto ne mogu da prirodu uništim, to ću uništiti samo sebe. Jedino od dosadno nesnosne tiranije u kojoj nema krivca. Saznanje čini čoveka nesrećnim, usamljuje ga,
do potpune otkinutosti od svijeta. Dovodi ga do samoubistvenog očajanja, do ga priroda zatvara sa svih strana i on živi u njoj kao u nekoj odvratnoj i ogromnoj lobanji mrtvačkoj. O prirodo, vapije Dostojevski, ljudi su na zemlji sami, u tome je nesreća. Vele sunce ožitvorava vaseljena. Rodi se sunce i pogledajte u njega. Zar ono nije mrtvac? Sve je mrtvo i svuda su mrtvaci. Ljudi su sami, a oko njih tajac, a to je zemlja. Bačen u đevalski haos, u čuljosti čudovišta zvanog vrijeme i prostor, nesrećni čovjek protestuje svojim atomskim umom, buntovnički odbija da primi ovako ustrojen svijet, baca prokletstvo na sve i uporno ostaje pri njemu. Jer je ono njegova privilegija kojom se on najviše i odlikuje i od ostalih životinja. Čovek proklinje i odužuje se onome koji ga je sazdao prokletim. Mi smo prokleti, život je proklet uopšte. Stoga budi smeliji čoveče i budi gord, nisi ti kriv.